Čaute, vítam vás Chodník pri ďalšom videu. Dneska si tu zahráme GTA 3, vlastne originál, a môžeme si ho zahrať. Toto bude vlastne let's play na GTA 3, dáme si novú hru. Nechám vám tu tento príbeh. Sorry, babe. I'm an ambitious girl. You're just small time. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, get lost. Tak. To bola vlastne ten príbeh, že my sme vlastne vykradli banku a vlastne nás prenášali, tak vlastne my sme utiekli vďaka tým ľuďom. Liberty City for 60 years. I'm DJ Michael Hunt taking you through another set of non-stop rocket. It's Head Radio. Teraz vlastne ideme do tej fialovej bodky tam dole v tej mapke. Dole. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. Si ideme vymeniť oblečenie, aby sme vyzerali ako väzni. Tu si môžeme uložiť hru, tu si môžeme uložiť auto. I know this guy. He's connected. His name is Dimitri. Me and him go back, so I can promise you. Come on, let's get over. To nám dá Bang! Let's go around the back.
za Luigi a ideme niečo tam urobiť. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Tak, to je asi Luigi. Neviem. Tak nie, asi toto je asi Luigi. Hej, to je. Business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Takže máme vyzdvihnúť nejaké dievča, ktoré asi niekto zmlátil. Spolu s tým vyzdvihnúť. And we'll send you a cute kitten overnight. That's overnight.com, delivering little bundles of love in a box directly to your door. Takže ideme za tou Misty. On sa je niečo stalo. Tam je. Počkáme. Takže máme vybrať nás. Teď skoro som nabral do policajta. Můžu si dát jiné kamery. Tak, normálně. Tak, už jsme tu a bum. Tak, a už jdeme. Dali jsme to. Takže možná si dať rovno ďalšiu misiu. Ja sa tu nejak vypnúť rádio. Tak. Luigi said to give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guys been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Takže máme zmlátiť nejakého typka a potom ukradnúť auto, presprejovať ho a dať ho tomuto Luigimu. To bude ľahké. Dúfam. Tak. Tu je a ideme ho zbiť. Tu máš. Dobre, máme to. Dobre, zobrať auto. To petsovernight.com, and we'll send you a giraffe overnight. Petsovernight.com, delivering little bundles of love in a box directly to your door. A tam můžu ten spray blízko. Zabočím. Tak, a čo sa týka tejto hry, dobrá je.
Ak máte slabší počítač ako ja, na ktorom to teda hrám, lebo nemám novom, ak máte slabší počítač, tak hra úplne v pohode zvláda to. Normálne idem teraz na 30 fps a to je dosť veľa. A ešte k tomu aj natáčam. Jej, už mám auto. Ja máme hľadať do nejakého Luigiho lokutu. Čo je lokut? Neviem, kde je ten lokut, ale nájdem lokut. Dokonal. Lokut, nájdeme. Aha, tam je lokut. No to pri nemocnici. Tak, dáme a to už je jedno. Máme to. 4 000. Dobre, môžeme ďalšiu misiu rovno. To je auto. To je bubu. Trošku malá kolona sa tam zrobila, ale to nevadí. Au. Tak, už sme skoro tu. Som zvedavý, či bude ďalšia misia. Potom, ak chcete dole do popisku, vám dám link, kde sa dá stiahnuť GTA 3 zadarmo. Takže ak chcete, môžete mať GTA 3 zadarmo, ja vám dám do popisku. Dole tej vecičky pod videom vám dám link. What am I gonna do? Wait. Hey, I gotta talk to you. All right, Mick, I'll talk to you later. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo Turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door, so keep your eyes on the road and off Misty. Takže na to auto. Keď lepšie. Takže, ale vypni to rádio. Tak. Aha, tu. Aha. Kde? A tam. Už ide. No ale rýchlejšie. No dobre, už je tu. Teraz že vraj ideme za nejakým Joeyom. Dobre, ale prečo tam nemám? Aha, tam už je tam bodka. Sa zľakol, že tam bodka nebude. No to budem musieť tak vlastne. Neviem, ako by som to urobil. Joj. Skoro sa ubúral a to by asi ľudí nebol nadšený. To je skrabice. Tak, aha. To je asi v tom hangáre. Tak. Tak. Joy's Auto Painting. To je nejaký... Počkajte.
I'll be with Tak you. som to preskočil, pretože mi to Hey, sekalo. I'm Joey. Luigi said. Dobre, neviem, či nám hovoril niečo. Aha, to je ďalší asi misiak. No, môžeme mať misiu, tak môžem si tak robiť. Hey, I'm bored. When you gonna drill me? In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you. Crouton The Farrelly 9000. brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Farrelly is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car, take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, you won't be Jej, here to forever. bude ťažké. To bude načasová misia. Jej, rýchlo. Takže, poďte ste vám vysvetlím, čo musím urobiť, ak ste to nepochopili zrovna. Takže musím ísť do nejakého bistra, tam musím ukradnúť auto, to auto potom zaniesť do nejakej bombárne, tam ho naložíme bombami a potom tie bomby odpalia toho typka, čo bude vnútri v tom aute. A keď ho odpáli, tak bude vlastne misia dobrá, ale máme iba 6 minút na to bude. A ešte ho musím, a nemôžeme ho nabúrať, takže ak nabúram, tak to musím ešte raz celé urobiť. Jejda. Kurník. Už to je. Tak, to je to auto. Dobre, aha, tam je 8 Ball. To je nejaká bombáren. To stihnem. Ja si verím, to stihnem. Ešte hlavne na hata 8 Ballka není také. Poď. On hlavne to auto nezničí. To by sme ho chceli ešte opraviť a to by mi nielen minul peniaze, ale aj čas. Dobre, zaparkuj sa tam. Super. Nevidím kolik tej. Jedu sem. Dobre, super. Dobre, ideme. Máme. Si verím. Poď, Anuška. Tak poďme. Hej, 41, tak čo to dám, ešte musím dať aj peniaze naviac. Ne, tak to dobre. Už som sa zľakol, že ten budem tu celé zničil. Tak, aktivovať bombu. A jak mám aktivovať bombu? OK. Musím počkať v aute vedno. Ale tak čo mám robiť? Nefunguje to. No tak a čo sa má robiť? Však to nefungovalo. OK. Tak asi to už skončíme, pretože urobíme ďalší diel potom. Teraz sa mi už ani nechce moc natáčať, ale urobíme ďalší diel, urobíme 100% ďalší diel. Takže ešte môžeme ísť uložiť hru. Aby sa nám to uložilo samozrejme. Na čo inak to aj ukladať? Ne, ty si taký. Ideme uložiť hru a
A vlastně právě nemusím. Možná se vám nabúrať. Jsem zabudol, jsem myslel, že... Bulí. To je mrtvá ryba. Bude mrtvá ryba. Asi nějaký mrtvorybopojedač. Tak, dáme to dole. Sem a... Dobré, aha. Dobré, dáme to do jednotky. Yes. OK, tak to bude z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, tak dajte like a prípadne odber, ak ešte nemáte. A ďalší diel bude, dúfam, čoskoro. A keďže teraz začína škola, tak to bude menej 7 škôl. Aj keď doteraz tiež nebolo veľa. Ale tak toto bude z tohto videa asi všetko. A na konci si môžem zatancovať. Nohami. Tak. To bude všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo teda a ahojte.